야, 나들이. 야, 믹스익 다가나 아주 두고 차디어래. Өнөөдөр тав бидний тусгай зочин болоод байна. 야, 가려서나 되게 안돼 저랑 걸러는 시리. 당 아주 투주 카우지게 겁리야. 근데 아주 전주 제제. 이내 땅 아주 개치슈디 벽이 미쳐도 지금 사과 아니 배 날린데 취규 주먹에버디 다 슝진 뿌딩아 소르규베 슝진 디디 럽종 체니 럽종 주 러니슈숨 주 럽종 체니 독순 더 돼야지 아주 별이야다 여대버디 땅 아주 야갈리니 디지 자침부지를 지니 지 균진 투야지를 땅 아주 대서 숨부디리 가수체 다 조대서 숨부지 대천배다 리미기 아니 샤다카디리 가수체제 도스리 За тэгээ саяны гівшийн хэлсэн чийлэн үнэхээр маш хэцүү үед бид нар хүний нутаг цагаачлан ирсэн боловч төвдийн төв соёл иргэншил ялангуяа их хөлгөний шашин надан дээрийн сургуулийн их сургалтуудыг яг энэ чана том сургуулиудаа байгуулад 20 гаруй жил одоо суралцсан төгсдөг энэ сургалтын бүх одоо арга барил програма бүгдийг чи бид нар соёл тэгээ 운동을 하다고 차 대로 이거 운동을 좀 бүгд энэ бол одоо гайхамшигт үйл явдал юм аа бидний. Тэд чажиг дэшод. 어떻게랑 자대도. Да. 어야. 당 아주대 아니 dansa 차가 디디 가수체니 다디 저균리야 히말라야 리규기 저균 망 타줘요래. 아니 돌아가시죠래. 배지 돌아가 조심해라. 아니 속부치나 다 나서 윤용래. 신 소유네 망 타줘요래. 아니 갈미키야 버리야. 아니 도반에 가시 용유. 쟤네다 디디 말한서 다 로 짜자만 그징라 딱 가다 벼도 쏘고 믹스에다 저이도 비치리 딱 가다 저분이 되가라 남배 개고 먹고요리 대나네 아니 배날린데 취규 아니 슝진 부딩아 롬만 그징리야 롬니 gem니 저대하게 람스디 아주 패지 패바다 쏘고 찍고 뭐도 매버리 За тэгээд манай энд байгуулагдсан энэ бүдингүн ухааны их сургуулиуд маань Хямлан одоо уулын энэ орчмоос одоо намнар бас суралцдаг энэ 1000 гаруй намнар байгаа. Мөн Монгол одоо үндэсний ийм намнар маш их байгаа. Энд өөр монголчууд бас зөөн хэсгээр байгаа бах. Тэгээд ар Монголоос ирсэн намнар Бурятууд, Халимгууд, Тува гэдэг одоо ийм гадаадын ингэ намнар суралцдаг. 주소에 수도 로고스 구도에 찬소도 하면서 로고스 구도에 주소에 딱 집다. 땡이 신마로 내 속에 신마로. 쟤네다 야 대이니 속부 저중이 나네. 대야이니 냐라 깨다이 맞춰세. 이니 소유 남 정도네 야가 사회를 보는 말 레체. 에는 남식 사와디 맞춰세. 엔치란조 시계 정기열에 아니 룩시 작업이 버지 장소 정기열에 이니 디디 가게 매버체체 답게 자드 들리세체 에디 사와디길 롬니 후다 받아 겹체 싫어야오니 тэгээд Монгол орондоо байдаг шиг хоолунд тийм одоо амттай мах иддэггүй энэ ч хоол хэцүү цагаарын хувьд маш хүнд халуун тэгээ ийм одоо орчинд маш олон жилээр ингээд бас хичээгээд номууд үнэхээр гайхамшигтай асуудал хайч. Дөрөв нэг альбом дээр яг Монгол төвдийн одоо найрамд Монгол төвдийн шашны холбоо маш илэрээс холбоотой шүү гэж хэлсэн шүү. Тэнгема 디지털 루지저리 라다네 저준들이 무슨 드론 레벨로 아니 거기서 무브사 다 아주 배
타이 자주 칠레 소스다 차와이 시우시도 신고스 자주 소복하시 그 여다베다 네 라даг ламнар зарим залуулан ирчээд далаа яриг дээр ийм халуун газар гин хэцүү юм аа гэдэг ойлгох хүртэл байдаг. Монгол зарим ламнар аюул ойлсон байдаг юм дээ. 이네당 아주 이게 처신님이 대서 디디 최다 로전싱이지 최를 미리 임직하게 연말에 애니 니네다 표선이 두무이 베다 저와이도 인도산에 애니 메가 가서 또 지규제제 도스터 롬니템 데베리 다 데나네 다 그냥 기시 가지 통열라니 공다 들이대 기시 하는 바 안당고베 네 가다 기시 하는 바 안당고 다 타버제 인들데 가서 당가지 자가체 두신데 이게 데 믹스 차다 발림도 트레디션 하우스 다 들뜸지 인스 두세 За тэгээд энэ одоо юм уртудаа хүн хөдөлмөр хэрэгтэй ийм сургалтыг одоо монгол хүмүүс ингээд суралцаад ялангуяа ингээд энэ гівш маань анхны одоо харам тэгээд одоо нэгдүгээр зэрэглэн харамаа төсөөд багш маш их баярлсан гэж. Тэгээд одоо та бүгдэд цай 저기 발리 보소 저기 걸송 다 자기 백도 두건 энэ өглөөний цай ингэж барьж би одоо тусгайлаа одоо та бүгдийг маш баяртайгаар хүлээж авч байгаа шүү. 캐셔 인인기 에네 땜베 담주 넘이 데 룽도도베 더니도 든지셔버 마셔버 주버셔버 코나이 송야디 자치 심벌 캐랑네 다 로종 칭에디 마주 패지 배버지고 그래. тэгээд 이기는 гэдэг одоо жаврын бандтаар одоо альдсан жилэн бурхны шашинд бол хоёр янз байдаг. Ишлийн шашин болон догн одоо онлын шашин гэж хоёр байдаг. гэж альдсан тэр шашныг ерөнхийдөө маш гүйцэд одоо бүрийн хэмжээгээр нь одоо суралцдаг ийм үндэстэн бол ганцхан төвд орон болов гэж бодож байна. 단지란도 소유 디지 튕글러가 소유 탕굴 레벨이 애니 간데 건배 치디간데 대체 애니 간데 건배 전부 재송지 공제 아니 장주디 샵된 된슈체 엔 관저 뭐네 가도 제어카시 미주등도 엔 아이스면 쉽죠. 다 지르는 거 전문이 가발에 있네. 털기 나서지 용대하지리. 근데 타네 당아서 배배다 소고진자로 벌거다 그 구자 쉬우 중물이. 다 이네 소소 심슈디 말아버제제. 아니 송구즈다 산제베주 capsu시하게 스칸다 심나. 저어디 장체. 뒤지 마부 넘루제. 제디네다 드리지 제비는 아주 셈교체 야 면제평에 소라겐데도 가시지 미지다 면제표세 겨울무시 숙지간에 미지다치대 야 뭐 다들 손도 도치죠자 тэр үед бол үнэхээр хэцүү үе байсан одоо коммунизм гэдэг үе тэгээд тэр үед одоо бандангийн хаан гэдэг нэг настай хүн байсан тэгээд ер нь голдуу настай л өнөр байсан босоод багшд мандал өргөх үед бүгдээрээ уйлцаасан гэдэг багш ч гэсэн тэгэд бас хайлсан. Тэгээд ерөнхийдөө ертөнцид бол альбаа зүйл мандал буурал янз бүрийн одоо асуудал гэдэг үлдэрээс жам ёс. Тэгээд манай төвд Монгол хоёрд ч гэсэн үнэхээр одоо яахан буурлын хөө үнэхээр яахан хэцүү зовлонтой үе тохиолдсон үе байсан. Тэгээд одоо их Монгол улсад маань коммунизм дэлгэрээ тэгээд маш их ингээд хэцүү байсан үе учраас миний сэтгэл ч гэсэн маш их уйсан. Ингэсэн. Тэгвэл тэр үед төвд монголчууд сэтгэлийнхэн ерөнхий гүнд байгаа сүсэг бишрлээ алдаагүй үүдээ хүртэл ирсэн юм шүү. Тэгээд тэр үеийг одоо ингэ багш товсаад үзсэн. Тэр үеийн одоо ламнар мандал үрж байгаа ламнарч уйлаад багш уйлаад их хэцүү байдалтай уулзж байлаа гэж. 뭐지는 안 삼루된 남지 미적으로 사버리지. 그게지 미 찬적으로 사시면 그들 골로 또또 쟤는 맞기요야. 때문에 모르지. 골로시기래 골로스. багш үе одоо жаа алиач тэгээ нээлэх спорттай гэж ерөнхийдөө ингээд яахан гоё жаргалтай байх үед энэ тэгээ айлтгахтай үе жижиг инээдтэй энэ айлтж одоо тэгээ инээдтэй байл их дуртай. 저한테 뭐게
간데 거면날 맨제 버러 디 탁과야도 털이야 다체 아니 탁과도 설려 이는 맨제도 마요 아니 키란주데 맨제 뜬이베 개 전부 쉬우죠 동마장 제제 저도가 돼 버렸어요 이게 탁과지 채나 있는 데 있어 이거서 오늘 저요 Тэгээд тэр мантлан тийм осрлоод ингээд өнжүүлчихсэн. Тэгээд мантлан маш их бүгдээр ингээд тийм өндөр дугаар уншаад нүүр нь удаацгаад өндөр дугаар уншаад багш тэр мантлан яатсан үлгцээ одоо утсан хасрах байдэ гэж одоо дайжсэн. Тэр тэгж одоо бас бодогдоод байдаг. Тэр тэгж бодчихсан гэж. Нийтдээ 잔트 두두 라왕 요마레 이네다 드네 소고망수차 라왕 톱 엔트란즈 셈나라 로추다 카시르는 직 셈나라 지금 두버지 배 게니 여대버디 땅마술 라니케야 고급 중세 아 지금 원해식 산지가 담바야 냠바 소추 민영 공부용야기 단찬스 고급 레디어라 찬스 근에 있네 그저 용역이 매수체다시 차리기 요래 тэр үед нь өөрөө ирэхгүй шүү дээ гэж. Одоо тэгээд арчилс гарснаас хойш та нар одоо шашин шүтэх хэрэгтэй болсон. Шашны төлөө одоо үнэхээр зүтгэх одоо хэрэгтэй болсон учраас та нарын хувьд одоо энэ шашны төлөө одоо аль чадхаар зүтгэх хэрэгтэй. Одоо эрхчлөө бүрэн олдсон шүү дээ гэж. 야. 다들 인도산에 네 되길 가들이 산제 그때 뭐 롱도 그때 뭐 니리 롱도 그때 뭐 진중 배수 샤사디 롱미견 롱그 때문에 고든들이 야오 시어체 다디 시어 장장 뭐임 봐 그 롱그 때문에 롱미견 시어들이 라랭견 아니 러버숭 뒤에 냠년들이 야오 시어도 좋나 아니 롱그 때문에 체년을 타는 좀보다 떡배때 뭐 주변 냠는 타는 좀 봐야지 좀버리 За тэгээд шашин онлайн шашин болон ижлэлийн шашин гэж хоёр хувааж үздэг юм байна. Тэгээд энэ хоёр шашныг одоо бид нар өнөөр хөгжүүлэх шашныг барина гэдэг үнэхээр утга нь бол одоо ижлэлийн шашин буюу одоо номлол энэ номлолыг бид нар судалж ухаарах хэрэгтэй. Тэгээд түүний онлайн шашин нь болохоор тэр ухаарах төдийд биш аль ухаарсныг бид нар гарын авлага болгон хэрэгжүүлэн хийж үүнийг одоо амьдрал дээр хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Үүнийг л одоо шашныг барих, шашныг дэлгэрүүлэх гэж одоо үздэг юм шүү. 아니 나 자샤는 저불링 지 철 대바 유명을 맞대베 미통주 든주스 디 상월로리야 다 대신 기버지다 참전 대바 주나 선에 나디 상단되게 요리 근데 이 출루 매건 소리네 내 저굴치 아니 출루 예경기다 출루 담을 뒤에 상월로라 내 저굴치 되게 아니 별 관심이 좀 여대베 사격건이 리스 맞아고 전화 변도죠. 즉 상월로 내 지구를 치되기. 사격건이 뒤디 내 니리 냠내지 않을래. 저기다 사이내죠. 지금 님면서 그 규가 사격하 기록 다 상월로 내 냠내지 되기 하리. Миний хувьд л одоо манай замбуулан дээр амьдарч байгаа одоо 6 дөнчөр амтныг бүгдийг л авч байгаатай басаа гэж залбирдаг. Тийм учраас шашин шүтгч биш шүтгүүч би шашин шүтгүү хүнийчсэн түүнд маш хүндэтгдгээр хамт түүний сайн сайхныг залбирдаг. Төвдийн одоо дотоод хэргийн асуудлаар ч гэсэн одоо сажийн урсгалж бай, гарж үдийн урсгалж бай, ямар ч урсгалын шашин бай тэр бүгдийг би маш хүндэтгдгээр одоо хүлээж авдаг. Ялангуяа сажаа гарж үдийн зарим ном одоо анхаарал авах ёс тэр бүгдийг би бас аль чадхаараа судалдаг анхаарал авдаг. Тийм учраас би бүгдийг алагшаал үгүй тэр бүгд хүндэтгэлээр ханддаг гэж. 다 디낭전에 장군라면 송가버 침배 코로나랑기 도진 뒤내면 나라 당고 자신도 망주세 파도 중로 탐제 담바르샤 타만 인생 근도 냥술라 근자 따바제베 쳐동을 춘지 삼신 두말 랭내다 거진 쇼 지수 캠베트스 지금 좀 송도가 왔다 롬니 할 레벨스 나도가 롬니 장수 소부주 대할렌절이야 게다 트마르 집었네 지르무시 암도네야 사사 비드스니 게다 트마르 패스 중요하게 가잖아. Тэгээд ялангуяа төвдийн одоо
жигэлгүй урсгал буюу манай шарын шашны одоо шарын шашны тэргүүн бодлоо одоо лусан даваагаар одоо догж дундугмаа гэдэг номонд айцсан байгаа. Анх ихтэй одоо хүн асар их одоо номыг сонсон сурах хэрэгтэй гэж. Тэрний дараад нь одоо түүнийгээ бүгдийг нь одоо өвдсөн болон ухаар хэрэгтэй. Тэгээд тэрний дараа бүгд тэр ухаарсныгаа одоо хэрэгжүүлээд энэ бүгд нь шашин хэдний тусдал бий зориултаа гэж айлцсан лугаа адил энэ хүүхэн одоо лам маань яг одоо энэ ёсчлон маш сайхан суралцсан байна гэж маш баяртай байна. Оя. Да. 나를 사자 나를 캐바시다 중요해. 나 벌금내 길로 착실 놈니자야. Өрнөл дээр сажийн орсголын номын одоо сургалт маш өндөр хэмжээнд байсан. Тэгээ сүүл рүүгээр манай гэлүүгийн орсгол одоо шарын шашны орсгол бол одоо номын сургалтын бол маш өндөр түвшинд одоо шашныг авч яваа. 서들이 인도산에다 소보샤샤나 말미 아니 사제다 저와도 도시야리 다 되네 치수니 영어 손님 자서 내 송원직이 다 길로 쌍물에도 와 길로 쏘래도 와 тэгээд ер нь орсголуудаас сажийн орсгол бол дээрээс Монголтой холбоотой орсгол монголчууд сажийн орсголоор бас шашнаар одоо хүмүүжсэн тийм байгаа. Сүүлд одоо сономжаас далаад амаас иглээд манай монголчууд ерөнхийдөө одоо жигэлүүгийн шашин буюу одоо шарын шашны орсголоор одоо бурхны шашныг одоо үзэж судалдаг болсон юм байна. Энэ 속을 나네 간다 캐버 멍구 터야래. 당연히 기름인데 멍구 중요하래. 소치시 속을 나네 렉시 잠시만인데 멍구 자 총도가 캐버 멍구 중요해. Тэгээд одоо энэ орсголоор одоо ном үзэж байх үед одоо Монголоос маш олон мэрэгд гарсан. Ялангуяа тэр одоо номонд сайнаар одоо сайжрахаар байхгүй. Тэр ном одоо бүтээж одоо бяцлагж хийсэн томчуул маш гарсан. Хамгийн одоо гол зүйл бол тэр одоо Монгол номноос номонд мэрэгшээд ном цохоосон хүмүүс гарсан. Маш олон цохол бүтээлийг тойрвсан. 당아리나 가서 소수 낭배를 거 배배 있는데 배라. 아니 소구주의다 지난주 김지주 제시도 제대하면도 저분이 칠러라 저왕은 수시라 여 말을라 지금 낭배 디나전에 벽 산재배 쳐라 라마이즘 센터를 샤셔요. Тэгээд яг дээр үеийн дэлгэрэлтээр ингээд харахад манай Монгол төвд өөрсдийнхөө нутагтал одоо шашин өгсөн сайхан дэлгэрснээс хойш дэлхийн өөр улсуудтай холбоо тогтож энэ тал дээр их өргөн дэлгэр тэмүүлэл явуулж байсан бол одоо түүх нэг харагдахгүй байна. Тийм учраас одоо төвдийн шашныг ламаизм буюу одоо ламын шашин гэсэн тийм одоо нэр одоо тэрнээс болоод өгсөн ч байх юм аа. Ja. Da 벌금내 벽 산재배 쳐디 배 날린데 추규 주문매버지르샤스 앤 배날린데 추규나라 지기 최저하고 타네 melom집대하고 지기 너버된다고 뭐임바 롭종 시부시에다버지다 앤 롭종 체인도서는 참을리고 타네 롭종셔 롭종 초지랑보다 최저 잡에 세매숑 디디 타네 다 리베 잡아야 슉슉슉슉에다버지기 다가는 신기이니 로는 교도알 로인 조상 시어리 진짜 인도 가서 그래서 당구 때문에 그도네 리변 조상들이 떠리 터는 시 그봐 로 조상들이 루리 시니 아주 또 당구네 아주 다 뒤치는 가 자 진짜 인도산에 더리게서 전문이 되가라 벽이 낭추데 배나린전에 규디를 추기 지금은 지 삼금 리포트 참을 리포트 생각했다 쉬고 지다 롭중 띵서 이어되버지겠다 더리게서 전문이 토나시기도 탈지도 최일 대박에 멤버체 거기 신용도 시기 토나는 숙쳐붙이기도 За тэгээд одоо орчин үед л арай өөр болж байна. Манай бурхны шашин ялангуяа төвдийн бурхны шашныг одоо арай өөрөөр харж хийж байна. Яг тэгвэл энэ сургалт бол зүгээр нэг сүсэг бишрэлтүүдийн ерөөл тавьтуудын юм сургалт байдаггүй юм байна. Энэ тийм налан дарын их сургуулийн сургалт яг тэр чигээр ингээ явагддаг юм байна гэдгийг одоо бүгдээ ерөнхийдөө ойлгож энэ одоо ялангуяа данцгэргөө буюу тэр батлан одоо нотлохын ухааны үүднээс үздэг юм ном байна гэдгийг бүгдээрээ одоо бас одоо ойлгож эхэлж байна. Одоо манай сургалт гэхэд хамгийн ихтэй л
одоо төвдөр дагрыг лойрг гэдэг хоёр зэндээ байгаа. Тэгээд одоо дагрыг гэдэг нь тэр нотлохын ухааны ерөнхий суурь одоо ойлгогдсон. Тэрний дараа нь одоо оюун ухааны талын одоо судлагдсан. Энэ хоёр хамгийн анхны зэндаанд ингээд одоо гүнзгийрүүлэн үзэж эхэлдэг. Тэгээд тийм учраас одоо орчин үед бол тэр талаас нь энэ сургалт зүгээр нэг сургалт биш байна. Баг налан дээрийн их сургуулийн одоо яг сургалтын дагуу учир шалтгааны үүднээс баталгаа нотлохын ухааны үүднээс одоо ингэж одоо шашнаа баталж ингэж одоо үздэг ийм сургалт юм аа гэдэг одооноос ойлгож эхэлж байгаа. Арай өөрөөр харж байгаа дэлхийн нийтийн зүгээс. 아도 고만 계시지가 안데 천리 이봐 가서 주고 직선 나가서 에미리 유니버시티 소부지 안데 에미리 유니버시티와 로종제 인지도 신 내인도 천지 손도 날래 아주 형대기 어렵고 저장 아주 되는 수다 제 천리 부서대 인자와치야 또 신경 아주 내가 제대로 하래 뒤에 아주 낭주 빼야게 좀 말해 아주 낭주 그 흉내 여대베 샘감지보다 참을지보다 돼서 아니 신용 그 대생이 나네 전부는 찔이야 판도로 가르쳐 줘가지고 뒤상던 게 요리 тэгээд жишээлбэл дараа Монголоос нэг хүүхэд одоо энэ номоо үзгийг хайж байгаа тэр шинжлэх ухааны одоо сургалтанд хамрагдаад Америк сурж байгаа. Emory University. Америк их сургууль одоо ирсэн юм байгаа. Тэгээд энэ жишээний одоо манай одоо их сургуулиуд зүгээр нэг өөрсдийнх нь номыг биш хажууд нь шинжлэх ухааныг маш их судалж ингэж үзэж байгаа. Энэ бид нар нэг шашнаа нэг бусдад түлэншүүлж дэлгэрүүлэхийн тулд биш ээ. Ерөнхийдөө энэ оюун ухааны судлах бай. Энэ баталгаа ухааны энэ одоо оюун ухааныг тэлэх энэ сургалт маань дэлхийн нийтэд хэрэгтэй учраас ерөнхийдөө дэлхийн нийтийн энэ хамгаалан сайн сайхны төлөө бид нар одоо хүмүүст ойлгуулахын тулд шинжлэх ухаантай харьцуулж энэ сургалтыг ингэж явуулаад байгаа юм шүү гол учир шалтгаан. Any 소유 자주 칠리아다 그 Russian firstly 당구대 any Russian Federation 나라리아 Republic any Tuva Republic any Kalmykia Republic and then Brya Republic pen 디디 파면에다 표현항시 차대기고 집어내다. ерөнхийдөө Монголын одоо үндэстэнд монголчууд байна. Тэгээд одоо Оросын дорвога Бурайдууд байна, Туваагуудад, Халингууд энэ нар ерөнхийдөө эцэг өвгдөөс одоо бурхны шашинтай ийм одоо улсууд байгаа. Тэний Russian Federation шүмжиг тооны энэ чүлүши мөнзинчэний 가지 이슈 주 энэ намба шүмжиг намба чөдийн мөлий бэрдэг. Тийм учраас одоо Оросын одоо төрийн зүгээс зөвшөөрсөн шашинд одоо өөрсдөө нэг хэрсдийн шашин байна. Дээрээс лалын шашин байна. Тэгээд жүү гэдэг шашин. Тэрний дараа одоо бурхны шашныг одоо төрийн хэмжээнд хүлээмжшүүлсэн байх шүү дээ. Тийм учраас. 자상은 아주 속보다 아주 쳐져서 소리 카여도 일 나눠려야 지금 땜바 냠바 수수치야. 그러나 아니 민영 공배치야. 되네 우르스 미리카부터 나눠려야 낭실 토나 영해지 유로도 안에 요만듯이 용되기도 와. 그래서 대전 나라 아니 땜바 진진 척 뭐쳐봐. 그래서 디디 땜바 진진 척 대가 켜요 말 봐. 아니 소수 소구치난다 디디 첩견 냠버집에 내차도와 자 간다 템버진지 저게 뭐죠 첩견 냠버집에 쳐더니 닝지 챔피 예를 껴봐이 팬디 뜰때 싸워 잡을 쇼 선지름식이 네 남림 만남나 뒤송도와 봐 자들이 인도 지금 장도 디디야 고급 믹스지 요래 뒤장도 섬샤 죄송아 자 되게 ом бурхан шашинтай байсан энэ үндэстнүүд одоо хуучин шашин уламжлал сэргийхээр барахгүй ер нь шашны байгааг одоо Орос үндэстнүүд хүртэл энэ шашныг маш сонирхоод одоо бас шашны талаар их судалдаг болж эхэлж байна. Энэ нь бол одоо Жирэн бүчийн одоо айлдсан Ламирмын ерөөл гэж ном байдаг. Тэн дээр их шашин, бурхны их шашин дэлгэрээгүй буюу хуучин дэлгэрээд одоо доройтсон газар бигээр нинжийн сэтгэлийн үүднээс одоо дэлгэрүүлэн сайхан болох болов гэж ерөөл тавьсантай адилхан одоо Орос орн бол одоо хуучин бурхны шашин дэлгэрээгүй орн а манай монголчуудын үүдхэд хуучин дэлгэрээд сайхан доройтсон байдалд орсон ийм үе байгаа. Тийм учраас
саяны жирэмбүчгийн ерөөл тавьсан адил бид нар нинжийн үүднээс одоо муу шашны сайхан сэргийн одоо дэлгэрүүлэх хэрэгтэй байна. Ja. 엔티는 저물리디 지탄의 샤베 이나야. 저물린디 참지 펑데버디 사브스타로. нийт замбуулангийн одоо ингээд байдлыг аваад үзэх бид нар нинжи сэтгэл дутагдаад байгаа нь тодорхой болчиход байна. 저물리 아당아주데 자동 발레세 심기우르시 데디기 열에 투주 다가걸 미크저세기도 하다. Одоо бид нар ингээд сайхан цаавгаад ингээд бичэнэдэд ингээд сайхан байж байгаа үед өөр замбуулан өөр газар хичнээн хүн алагдаж талагдаж актрын болж байгаа үе. Тэ боддоо гэж. 애니 미 dobje 만당체 학벌도 보고 신주 무기 시대가 다 당자 먹고 용되기도. Яг одоо ингээд энэ цагт тэгээд бид өөр зарим газар үлсгэлэнгөөр одоо маш зүйл болж байгаа. Ялангуяа жоохон хүүхдүүд одоо зодорхон үлсгэлэнгөөс болж зовж байгаа, одоо нас орж байгаа. Хичнээн одоо мянгаар ярихаар одоо тийм асуудал байгаа шүү дээ. 맞아 심지어 탐지 때 와도 대외교도 대버주지 등에도 등이도 자와지 수산에 소부치고 싸울 마도 За тийм учраас амтан болгон амгалантай болдог. Амтан болгон зовлонгоос хагасах болдгоо гэдэг одоо бид нар тэгж бяцлах үедээ ганцхан Монголоо битээ бодорой. 심지어 전부에 디강이다. 가서 동숨이 동집을 지든지 가면 철지 처먹어 이러면 이런 아주 시작합니다. 땅도 전부에 디강이 미디디 아주 좋아지도. За ямар ч гэсэн одоо хоосон хий орондод хязгааргүй амьдралтай одоо ертөнцийн байдаг гэж үздэг. Тэр бүгдийг биш юм аа гэхэд ядаж энэ замбуулан дээрх бүх амтнаа анзааралтай бас гэж бодож байна. Ja. 단 전부에 디강은 양주 참즈배야기 랭게 아주 미상을 어려 열어. За тийм учраас замбуулан дээр одоо энэ асархгүй нинжийн сэтгэлийг одоо дэлгэрүүлэх, энэ сэтгэлийг хөгжүүлэх одоо өөр хүн болгонд байгаа. 출루 삼월로기 참즈승구 열어디 디 대배탄에 샤브마도 semkam rikbata, tsama rikbatane, yani chamzibbayadi, chulushindal meba. Аль шашин бай ерөнхийдөө асаргүй нинжин сэтгэлийг номлодог боловч энэ ерөнхийдөө яхан сүсгийн үүднээс болохоос биш. Яг баталгүй нотлохын ухааны үүднээс ялангуяа сэтгэл судлалын зүгээс ингэж хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж одоо баталж нотлж гэдэг шашин бол ганцхан манай шашин шүү. Nga zambulin kwale namjun takwa shedi nangbe chöde yakshu resing namyang sikme. Semje soso kamda mebad duni yani shegyu chö ma do samta re ma do chöde yakshu res loptuk mare. Би энэ хаач байсан замбол одоо номнолоод явж байгаа хэлдэг. Манай бурхны шашин хамгийн сайн шашин гэж би хэлдэггүй. Яагаад гэвэл шашин гэдэг бол өөр өөрийнхөө таарсан ард түмэнтэй одоо өөр өөрийнхөө таарсан үйлчлэгийг үйлчилж одоо ингэж байдаг учраас сайн муугаар ялах арга байхгүй. Би тэгж хийж хэлдэггүй. 그래서 퍼진 저버튼색 우대 온두 대배 전장도 온두 최지 전장 송도가 다 온두 최지 전장이 애니 유물로 대박이야리야 실론에서 데미도 줘야 돼 샤이무도가 어디 다 남바랑 게 캐주리 디 나전에 벤날린데 취기 다 별여대부터 디 퉁무인 비 캐주지마도 나버신달레 디 요마리 자상가 디 턴에 천리부 먼그 도나체 되겠도가 그봐 어저다 지금 명감 리포터 애니 생감 리포터 지 대즈탄에 지 대박이지만 비체 교수시사 대박이지만 비체 그러면 내술 심런 유어 컨테스트하고 유미 심런 유어 동토 여더미 대주제디 답변은 남전안에 집도 표준 템포 그 미진 쇼도 천이지 봐 대공파데 다주베 라라사고 세번 주스 또 그러 뭐 내술선에 샤용도 같이 선다된 남배 캐주르샤 딘 남전에 벤알린데다 렉자기 주주되게 캐주르샤 그래서 디단에 바로 마차샤네 얘나 디단에 상무스타인데 점을 디간기 미퉁주 다 든주스여 디데 완전 생감 리포다 지 참아리고 딘제탄에 참즈배줘야지 용 시그리 삼네 내저 딘제지 삼을 샤네 내 배주셔도 다 지난주 내 저저리 디삼을 샤 엔지나도 믹스 국어냐 되게 드시게들이 요래 아니 디삼을 샤네 후다치 좋아 Тэгээд ерөнхийдөө
Парчингийн одоо тайлбар дэлгүүд онцлогын номын одоо ихэн дээр альдсан жил тэн дээр одоо оюун ухааны хувьд хоёр хувааж үздэг нэ. Учир шалтгаанаар бид сүсгийн одоо аливаа зүйлийг хүлээн зөвшөөрөх, учир шалтгааны үүднээс одоо аливаа зүйлийг хүлээн зөвшөөрөх сүсгэлэх гэж сүсэгт хоёр янз байдаг. За тэрний одоо үнэхээр учир шалтгааны үүднээс одоо сэтгэл итгэмжлэн сүсгэлэх гэдэг бол одоо өөр шашинд байхгүй ганцхан манай шашны ерөнхий одоо ялгамжаа гэдгийг та нар ойлгох хэрэгтэй. Тийм учраас ерөнхийдөө одоо манай шашны сэтгэл судлал бодлого ухаан хоёрын үүднээс тэгээд асархуй сэтгэл бол нэнжин сэтгэлийг төрүүлэх, хөгжүүлэх. Энэ одоо номлол бол легжиргийн одоо хэл дээр одоо айлдсан номнууд, налан дээрээ банданаараа зохиосон номнуудын дагуу одоо суралцдаг сургуульд одоо тэр чигээрээ манайд байгаа учраас үүнийг одоо шинжлэх ухааныхаа маш их сонирхож энэ үнийг одоо хүлээн зөвшөөрч байна. Энэ үнийг судалж байна. Багш өөрийнхөө зүгээс ч гэсэн ерөнхийдөө яг асархуй нэнжин сэтгэлийг ерөнхийдөө хөгжүүлэн дэлхийд одоо дэлгэрүүлэх тал дээр сэтгэл зүйн судлал энэ бодлого ухааны үүднээс үүнийг одоо дэлгэрүүлэл маш их дэлгэрэх болов олон амтнд туслах болов гэж өөрөө итгэдэг. Одоо энэ дээр та бүгд бас хичээх хэрэгтэй. Та бүгдийн зүтгэл хэрэгтэй гэж ойлгож судлах хэрэгтэй гэж. Ja. Da shugulen ge drumjishe. Ngamu second ocha keba shira chimurda. Beje shira sini keba shira resha. Shugodo sungim yorim. Kada keba shira chimurisha. Da dungo wanje samong namri. Chenyo 급지 대운이나 지 숭주시나니. 다 숭징 샤바치. 나니 아니 숭주 년에서나 년에서마 거디시나도가 지 간내시 끝난도가 렌슝에 뭐 좋으리. 륜저리 용을지대. 잡제 뭐게 속부 저준 싸바치. 레르지. 그러면은야 렌슈도가 아니 서고는 시 고추시디 야쇼다 숨그래. 속부 고추시로. Таард нэг дээрэд бас нэг инээдтэй явдлыг хэлчмээр байна гэдэг чинь. Сэрвэр мөчгээд маш их тийм мэрэгүн одоо номод мэрэгдсэн үндэг лам байсан гэж. Тэгээд тэр лам энэ тэнд номод дүүхэн банк хайлтсан тийм лам гэж. Тэгээс та төвдийн баримт нэг ном айлдаад. Тэр ном айлдах үеэр айлдж байгаад нэг асуулт асуусан нэг хатуу асуулт. Энд юу гэж хариулах вэ гэдэг. Тэгээд хүмүүс хариулах хүн байхгүй байсан. Хамгийн нэлээд хойно байсан нэг монгол хүн. Тэгээ Монгол хүн хариулъягээд босонд. Тэр дөрвөлжин толгойд Монгол нааш гэсэн. Та хавтгай толгойд дөрвөлжин толгойд. Тийм Монгол. Тийм л монголчууд тийм дөрвөлжин толгойтой штэ гэж ярьдаг. 자사가 다 제가서 고추시 주는 캐바 통과다. За тийм дөрвөлжин толгойд та нар ялгамжаа гаргах хэрэгтэй шүү шашны талаар.